Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Ihya'i Ulumiddin, Imam Al-Ghazali berkata, Waqala Abu Abdillah Al-Waraq. Berkatalah Abu Abdillah Al-Waraq, "Lau kana 'alaika mislu 'adadil qatri wa zubadil bahri zunuban, lamu hiyat angka iza da'auta rabbaka bihadzal du'a mukhlisan insyaallahu ta'ala." Seandainya kamu punya dosa sebanyak tetesan hujan dan sebanyak buih di lautan, pasti Allah akan mengampuninya apabila engkau berdoa dengan doa ini secara ikhlas insyaallah ta'ala. Doanya adalah, Allahumma inni astaghfiruka min kulli zambin tubtu ilaika minhu summa uttu fihi, wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi wa lam ufilaka bih, wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fa khalatahu ghairuka, wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha ala ma'siyatik, wa astaghfiruka ya 'alimal ghaibi wasyahadah min kulli zambin ataituhu fi dhiya'in nahari wa sawadil laili fi mala'in aw khala'in wa sirrin wa alaniyatin ya halimu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.